Ino ni obisheri ekoretwo kuo tauni-ini itiganite makiria hari kiumia kimwe kihituku. Atwarithia ngari na nduthi makihuranirira ceceni-ini cia maguta maria makoretwo magite ceceni-ini nyingi. Kaunti iria igwetetwo gukorwo na thina uyu ni hamwe na Baringo, Nandi, Elgeyo Marakwet, Bungoma, Turkana udumwe na kaunti ya Uasin Gishu makiria tauni-ini ya Eldoret. Aikari aria ni atwarithia ngari magaikia mateta mao riu aingi magicungiririo kuoha thabari cia kuraya udumwe na kuhuthira muigana munene wa mbeca niguo kuona maguta. Shida nyingi na mafuta imepanda, tunasumbukana pikipiki, tembesha pikipiki. Kama ni uchumi watu tusitukadi hata piki bora kwa sababu uchumi imekuwa imejoroka sana. Kama hii nani ataweza? Mimi nimetoka huko Mbanja mpaka huko mafuta. Huko hakuna mafuta. Mafuta imepanda. Mafuta imetuleta noma mama. Kila mahali noma. Serikali imetufungia wapi? Sio wanafikiria nini? Letaroni wanataka tuwavotie. Atwarithia nduthi nao matitigetwo na thutha riu magicungiririo guikara matare wira-ini amwe magiteta kuona maguta maria maronekana uhuthu ni maguta muthemba wa V-Power na maria marendio na nginyagia ciringi 154 hari o lita. Sasa ni karibu wiki mzima hakuna mafuta. Ukibahatika mahali jamu ndio hiyo. Naomba serikali iweze kusaidia tukaweza kusonga mbele na maisha yale mazuri. Lakini ni kama sasa imefikisha mahali papaya. Thina uyu no thonjeirwo ni atongoria kuma ithwiro ria bururi matongoretio ni mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi na muruna wa Ford Kenya Moses Wetangula. How do you explain kwamba mafuta ya gari ikitoka Mombasa inapitia Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi mpaka Kongo, mafuta Kongo iko cheaper than Kenya? Thina uyu riu ni uragwetwo gukorwo cungiririo ni thirikari kwaga gucokia kigina kiria gicokagio kuri endia maguta hari o mwaka na kiria kihitukitio ni mbunge ta mutugo undu ria cungiriirie amwe a endia nene kugumira wendia wa maguta. Ona kuri uguo ruhonge rwa kuramata wendia wa maguta rwa EPRA rugiritanĩtie thina uyu na mihiga ya ukui hari endia nene aria matarahota gukinya maguta inyuĩro-inĩ cia maguta na ihinda riria riagĩrĩire. Ndumiriri ni ya ruhonge rũrũ kauga thina uyu ni uragerekwo na icekuhe kihonia ni gigukorwo gigikinyanirio. Riu ihoya na mwihoko ni thina uyu utangikirwo niguo gwithemana naguo gutamba icigo-inĩ ingĩ bũrũri-inĩ undu ria ũngĩgagaia ũtonga wa bũrũri. Handũ-inĩ ya Kameme TV ritũ rakwa ni Bataru wa Mwangi.